Khartoum mu murwa mukuru w'igihugu cya Sudan. Uyu ni umwe mu mijyi yahoze ari indorerwamo za Afurika nziza y'ahazaza. Wari umujyi urangwamo ibikorwa by'ubucuruzi n'itumanaho byabonekaga hake cyane muri Afurika, ahanini bitewe n'ahantu iki gihugu cya Sudan giteretse, bikemerera kuba amarembo ahuza Afurika y'Amajyaruguru, Afurika yo hagati n'inzira z'ubucuruzi zo ku byambu bya Port Sudan na Port El Ubaida. Sudan yari isanzwe ari igihugu gifite ubukerarugendo buteye imbere. Khartoum yakiraga abakerarugendo benshi baturutse ku isi, baje kwirebera ibintu nyaburanga byinshi muri iki gihugu, harimo ihuriro rya Nili y'umweru na Nili y'ubururu. Ibyo byose byarahindutse kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane mu 2023. Uwo munsi abaturage babyukiye ku rusaku rw'amasasu, amakompora aturika hirya no hino muri Khartoum. Bamwe batekereza ko ari ibintu bizarangira mu minsi cyangwa ibyumweru bike. Kugeza uyu munsi ntago birahagarara. Abarenga miliyoni 12 z'abasivile bamaze guhunga iyi ntambara, naho ibihumbi 400 bimaze kuyigwamo. Abandi ibihumbi 770 biganjemo abana barwaye indwara ziterwa n'imirire mibi, umwanda no kutabona ubuvuzi, kuko 80% by'ibitaro byahoze muri Sudani ubu ni ibirindiro by'inyeshyamba, igisirikare n'ibikoresho byabo by'intambara. Reka uyu munsi tuvuge ku buryo bwibone kwikunda nini by'abagabo babiri bakomeye muri Sudan, ndetse no kurwanira inyungu z'ibihugu bikomeye bikomeje guhitana ubuzima bw'amagana ibihumbi muri imwe mu ntambara zitajya zivugwa mu itangazamakuru, imwe mu ntambara ziri gushegesha umugabane wa Afurika, cyane cyane ku gice cy'abirabura. Mbere y'uko iki kiganiro kirangira, uraba wamenye ibihugu byo muri aka karere duherereyemo bifite akaboko mu makuba akomeje gucura inkumbi muri Sudani, cyane cyane mu bice byiganjemo abirabura nka Darfur. Njye nitwa Matare, nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Ibibazo byose Sudani ifite uyu munsi byatangiranye n'umugabo witwa Omar Hassan al-Bashir. Uyu yayoboje igihugu cya Sudani inkoni ya ferabeto mu gihe cy'imyaka 30. Ariko mbere y'uko tugera ku mateka ye n'ubuyobozi bwe, reka tubanze dusubire inyuma mu myaka mbere y'uko Sudani icikamo ibihugu bibiri. Dusubire mbere gato y'uko Sudani ibona ubwigenge mu mwaka w'1956, mbere y'uko abazungu baza muri Afurika. Khartoum hari icyicaro cy'ubwami bwa Kushite Kingdom. Ubwami bwa Kushi bwabagaho imyaka yose buhanganye n'ubwami bwa Egiputa, ndetse ubu bwami bwigeze kwigarurira Egiputa mu mwaka wa 750 mbere ya Yezu, bayobowe n'umwami bitaga Piye. Bamaze imyaka myinshi bayobowe n'ubu bwami bwakomokaga muri Sudani, kugeza n'ubwo muri Kushi habayeho abami bitwaga Black Pharaohs, cyangwa se ba Farawo b'abirabura. Ubwami bwa Shuri bumaze gufata uburasirazuba bwo hagati, bwaramanutse bugana mu majyaruguru ya Afurika. Kuva muri iyo myaka Sudani yahise iba inzira y'urunyurane rw'imico y'Abarabu n'Abanyafurika mu nkundura z'iterambere zo gukwirakwiza amadini. Mu kinyejana cya 7 abayisilamu bageze muri Sudani. Babana neza n'abaturage bahasanze, banakora uruvange rw'umuco utari uwa Cyarabu utari n'uwa Kinyafurika. Umuco w'Abanyasudani wari urimo hagati na hagati. Haje kuza kandi Abongereza bafasha Abanyamisiri bigabiza Sudani, batangira kuyisambura no gusahura ubutunzi bwayo, ariko cyane cyane abacakara. Mu 1800 Abanyasudani b'abirabura barigaragambije, maze bayobowe n'umugabo wiyitaga De Mahdi, wiyitaga umucunguzi w'idini ya Isilamu n'ingabo ze zitwaga Ansari. Birara mu Bongereza maze barabica, biciramo n'umujenerali witwaga Charles Gordon. Ibyo n'uyu munsi biri mu by'Abanyasudani b'abirabura bakishyura. Kuva icyo gihe ntabwo Sudani y'abirabura yongeye kugira amahoro. Mu 1898 Abongereza baje kwihorera mu ntambara yiswe ya Omurduman, The Battle of Omurduman, maze ingabo z'uwo Mahdi umucunguzi w'idini ya Isilamu utari uwa nyawe barazirimbagura. Mu myaka 50 yakurikiyeho iki gihugu cyahise kiba koloni y'Abongereza bafatanyije n'Abanyamisiri. Abongereza aho banyuze hose mu bihe by'ubukoloni bakoreshaga sinyatire yabo yitwa Divide and Rule, gucamo abantu ibice no kubateza mu mwiryane kugira ngo biborohere kubategeka. Bafashe igice cya Sudani y'Amajyaruguru yari yiganjemo Abarabu b'Abayisilamu barayitonesha, naho igice cya Sudani y'Amajyepfo yari yiganjemo abirabura b'Abakristo barayipyinagaza. Abongereza baciye icyarabu mu gice cya Sudani y'Amajyepfo kugira ngo rwa ruvange rw'imico rwabagiraga umuntu umwe rutazongera kubaho, bakabagumukana. Bacagamo abantu ibice, bamwe bakabatonesha abandi bakabapyinagaza. Bo bari bazi ibyo barimo mbere y'uko Abanyafurika tumenya ibyari biri kuba.
Kugeza mu nkundura z'ubwigenge, abongereza bafashe imyanzuro yo guha ubutegetsi bwose abarabu bo mu gice cya Sudani y'Amajyaruguru gusa. Abirabura bo muri Sudani y'Amajyepfo barabirengagiza. Ibi byateje imvururu no kwigaragambya kw'abirabura mu bice bya Sudani y'Amajyepfo, bakigaragambya n'umujinya mwinshi, maze abongereza babona n'ubundi Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zikomeje kubasaba ko bava mu bihugu bya Afurika, bafunga ibikapu byabo baritahira. Ubuyobozi bwari bugiyeho bwari bufite ihurizo ryo kunga igihugu kimaze imyaka irenga 100 cyaraciwemo kabiri mu buryo bwose, kuva ku mico, imibereho, ururimi n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage. Ibi nibyo byateje intambara hagati y'abanyagihugu mu mwaka w'1959, abo mu majyepfo bashaka kugira uburenganzira bungana n'ubw'abo mu majyaruguru, maze intambara irakomeza igeza mu 1972 ubwo basinyaga amasezerano y'amahoro no gusaranganya ubutegetsi, ariko ayo masezerano yari azirikishije umugozi w'igikenyeri. Mu 1983 guverinoma yari iriho ikaritumu yasinye itegeko ry'uko igihugu cyose, harimo n'abo mu majyepfo bari bararemwe ari abakristo, cyagombaga kugendera ku mategeko ya Kisilamu, Sharia law. Ibi byateje intambara hagati y'abanyagihugu, iza no kuba amwe mu makimbirane yabayeho akomeye mu kinyejana cya 20 ku isi yose. Irakomeza iza kurangira mu mwaka wa 2005. Muri za mbaraga nkeya za guverinoma ya Karitumu niho wa mugabo twavuze haruguru, Omar al-Bashir, yabonye amahirwe yo kwishyira ku butegetsi. Mu mwaka wa 1989 inzara yacaga ibintu, bwakina amacinya biri kurimbagura abantu, kandi ubutegetsi bwitwaga ubwa demokarasi buyobowe na Minisitiri w'Intebe Sadiq al-Mahdi nta kintu na kimwe bwari bushoboye gukora kugira ngo bukemure icyo kibazo. Maze mu masaha y'urukerera rwo kuwa 30 z'ukwa gatandatu mu 1989, umurwa mukuru wa Karitumu byukiramo ibimodoka bya gisirikare. Radiyo ziraceceka kugeza mu masaha make yabumvisha ijwi rituje rivuga ngo twahiritse guverinoma. Ryari ry'umusirikare wari uzwi gakeya muri icyo gihugu, Colonel Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Icyo abaturage ba Sudani batigeze batekereza ni uko yari we wari kuzababera inzozi mbi mu myaka 30 zizabageza ku ntambara barimo uyu munsi, ndetse na jenoside yo muri Darfur mu 2004 nk'uko yemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashir yari indwanyi kuko yarwanye intambara nyinshi, harimo iya Misiri kuri Syria mu 1967, iyiswe y'iminsi 6, ndetse ataraba perezida yagiye yoherezwa kenshi kuyobora ingabo za leta ya Karitumu mu majyepfo, guhangana n'abaturage b'abirabura babaga bigaragambije. Nubwo Bashir ari we wagaragaraga, ariko inyuma ye hari umugabo w'amatwara akakaye ya Kisilamu, ari nawe warimye ubutegetsi bw'igitugu bwa perezida Omar al-Bashir. Uyu yari umuhezanguni w'umisilamu witwaga Hassan al-Turabi. Abinyujije muri Bashir bahise bakuraho amashyaka yose ya politike, basesa inteko ishinga amategeko, bafunga itangazamakuru ryigenga, ndetse bagura amagereza yo kubikamo abatemeranya n'amatwara akakaye ya Kisilamu, cyane cyane abirabura bo mu bice by'amajyepfo. Mu majyepfo hatangiye kuvuka imitwe yitwaje intwari ihoraho mu myaka 16. Bashir we yakoresheje intwaro zo kwicisha abantu inzara, kurasa ibiturage mu bitero by'indege no gutwika ibiturage muri Sudani y'Amajyepfo, ashaka gucecekesha abo birabura babaga bahanganye nawe. Izi ntambara za Bashir zahitanye abaturage basaga 2,500,000 b'abirabura muri Sudani y'Amajyepfo. Ubutegetsi bumaze kumuryohana, yumvise rwose atifuza guhara icyo cyanga, maze atangira kwizengurutsa abasirikare bakuru benshi agamije kurinda ubutegetsi bwe. Mu mwaka wa 2003 intambara zo gushaka uburenganzira bungana zari zikomeje mu bice bya Sudani y'Amajyepfo y'abirabura ndetse no mu burengerazuba, maze Bashir yegeranya indwanyi zo mu bwoko bw'Abarabu abashyira mu burengerazuba bw'igihugu, abita Janjaweed. Abajanjaweed babaye ibyihebe karundura kuko bisha abana n'abagore babasatuye amada, bafashe abagore ku ngufu ku buryo buteye isoni cyane, kugeza naho babafataga amashusho bari kubasambanya mu buryo bwa rusange. Intego nyamukuru kwari uguteza ihungabana mu baturage b'abirabura babaga mu bice by'amajyepfo ndetse no mu burengerazuba, n'undi wese wari gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Omar al-Bashir. Izo nyeshyamba za Bashir zari ziyobowe n'umugabo ushobora kuba warabonye azenguruka ibihugu byinshi muri iyi minsi, agenda akora lobbying ashaka ko bamushyigikira ngo ayobore igihugu mu buryo bwemewe, biturutse mu mbaraga asigaye afite kuva mu ntambara zo mu 2003 z'abajanjaweed. Mohamed Hamdan Dagalo, uyu yamamaye muri Darfur ubwo imitwe y'inyeshyamba zashinjaga Bashir gukandamiza abirabura, zeguraga imbunda zikiyemeza kumurwanya. Omar Bashir yohereje uyu mugabo Hemet Dagalo n'ibyihebe bye by'abajanjaweed, maze bitangira kwica buri kimwe bihuye nacyo mu nzira mu bice byari bituyemo n'abo birabura.
cyane cyane abo mu bwoko bw'Abafuru, Abazagawa n'Abamasariti, ndetse n'inkambi bagerageje guhungiramo bakazitwika ku manywa. Mu mwaka wa 2004 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko ubwicanyi bwo muri Darfur ari jenoside bwakozwe na Omar Bashir akoresheje inyeshyamba ze z'abajanjawidi zari ziyobowe na Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti, n'uyu munsi ukiri kuzonga Abanyasudani. Ibyaha bimaze kuba byinshi mu maso y'imiryango mpuzamahanga, Bashir yahinduriye za nyeshyamba ziwe izina maze azita Rapid Support Forces, ndetse yemerera Hemeti Dagalo gukora ibyo ashaka byose muri Sudani, harimo kugenzura ibirombe bya zahabu, ibirombe by'amavuta, ndetse no gukorana ubucuruzi bw'imbunda n'Abarusiya na Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati. Ibi byaje gutuma Hemeti Dagalo umuherwe cyane, ndetse ingabo ze zari zimaze kugera mu magana y'ibihumbi, zari zimaze kugera kuri ibikoresho bya gisirikare biruta iby'ingabo nyirizina, Sudanese Armed Forces. Mu mwaka wa 2011 ubwo Sudani y'Epfo yiyomoraga kuri Sudani ikabona ubwigenge bwayo, yajyanye 75% by'ibirombe by'amavuta y'iki gihugu. Ubukungu bwa Sudani bwari bucitse urutirigongo, ibiciro byarazamutse, amafaranga atakaza agaciro, ndetse Bashir ntacyo yari asigaranye cyo guha za mashini ziwe zo muri Rapid Support Forces, dore ko n'ubundi arizo zamugumishaga ku butegetsi. Mu 2008 i Khartoum hatangiye imyigaragambyo, bitangira ari abanyeshuri bigaragambiriza ikiguzi cy'ubuzima, hakurikizaho abakozi, birangira igihugu cyose kigiye mu muhanda gusaba ko umunyagitugu avaho. Bashir yasabye inzego z'umutekano ko zamufasha zikarasa uwigaragambya wese, ariko igisirikare cya Sudanese Armed Forces kiyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan cyanze kumufasha kuko cyari kimaze imyaka kititabwaho. Ubushobozi bwinshi bwa gisirikare Bashir yarera bwihereye bya byihebe byiwe by'abajanjawidi, yahinduriye izina akabyita Rapid Support Forces. Rapid Support Forces ya Dagalo nayo yanze gufasha sebuja Bashir, kubera ko Dagalo yari amaze kuba umukire bikomeye, amaze kugira icyubahiro n'igitinyiro, ntabwo yifuzaga kurindimukana na sebuja Ali Bashir. Ku wa 11 mu kwa kane mu 2019 Hemeti Dagalo na General Burhan bemeranijwe guhirika sebuja ku butegetsi nyuma y'iminsi myinshi y'imvururu mu baturage. Baramuhiritse maze abaturage birara mu mihanda baririmba indirimbo z'ubwigenge no kubohoka, kugeza igihe bamenye ko hacitse umugozi umwe wa Bashir, ariko noneho bakaba bagiye kuzirikishwa imigozi ibiri ya Hemeti Dagalo na General Ali Fattah Burhan. Hagati abo bagabo babiri ikibazo cyari gisigaye ko ari ukwibaza uzayobora igihugu. Dagalo yashakaga kuyobora igihugu, ndetse na General Abdel Fattah al-Burhan bikabuko, ariko abaturage bo ntabwo bashakaga ubundi butegetsi bwa gisirikare. Kwezi kwa 8 mu 2019 General Burhan na Dagalo bashinze TMC, Transitional Military Council, akanama ka gisirikare ko kuyobora igihugu mu nzibacyuho mu gihe bategereje ko hazaba amatora, ubuyobozi bugahabwa abasivile nk'uko babivugaga, ariko barabeshyaga. Ako kanama kari kayobowe na General Burhan, naho Dagalo akamwungiriza, kakabamo n'abasivile bari bahagarariye abaturage. Bavuga ko ari akanama kazamara igihe gito cy'amezi 39. Igisirikare cyagombaga kuyobora amezi 21, naho abasivile bari muri ako kanama bakayobora amezi 18, hagahita hakorwa amatora. Ariko mu mitima y'abo basirikare siko byari bimeze. General Abdel Fattah al-Burhan yashakaga kugarura ubutegetsi bwa gisirikare nka Bashir, mu gihe Hemeti Dagalo nawe yarasigaye yiyumvamo imbaraga z'umurengera, akumva niwe ukwiye kuyobora igihugu. Aho inzovu ebyiri zirwaniye, ibyatsi birahababarira. Ubu ikiguzi kiri kwishyurwa n'abasivile biganje mu bice by'abirabura. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 mu 2021 hari hasigaye amezi makeya ngo cya gice cy'abasivile cyo muri ako kanama kari kayoboye igihugu nacyo kijye ku butegetsi, ariko General Burhan na Hemeti Dagalo bahise bakora ibyo abasirikare bose bo muri Sudani bamye bakora, batera minisitiri w'intebe kudeta, baramufunga na guverinoma yiwe barayisesa. Bigeze mu kwa 12 mu mwaka wa 2022 ba basirikare nabo basubiranyemo. Byatewe nuko General Abdel Fattah al-Burhan yari yemeye gusubiza ubutegetsi mu biganza by'abasivile, ariko kuri kondisiyo z'uko Rapid Support Forces ya Hemeti Dagalo yagombaga kureka kuba igisirikare cyigenga, ahubwo kikavangwa mu ngabo z'igihugu za Sudanese Armed Forces. Mohamed Dagalo yahise yumva atakwihanganira guhara za mbaraga zose yari amaze kugira, na za ngabo ze zari zisigaye zikora nk'abacanshuro mu bihugu byinshi muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Yumva ko atakwemera kujya mu kwaha k'umugabo mugenzi we. Gukunda iby'isi byamwanze mu nda, maze Dagalo ahitamo guhirika ubutegetsi akaba perezida wa Sudani,
maze yohereza abasirikare ibihumbi 2,000 nako za nyeshyamba ze zahoze zitwa abajanjawidi kujya kwica General Abdel Fattah al-Burhan, ariko arabacika hapfa abarinzi be 35. Ako kanya intambara yahise itangira mu murwa mukuru Khartoum. Sudanese Armed Forces cyangwa se igisirikare nyirizina cy'igihugu cyari gisumbirijwe cyenda kurushwa imbaraga, maze kimurira ibirindiro byacyo ku nyanja ku cyambu cya Sudan. Rapid Support Forces ya Dagalo nayo yahise yigabiza inyubako zose za leta, ndetse batangira kwiyumva nk'abafashe ubutegetsi. Mu kujya gusibanganya ibimenyetso by'ibyaha bari barakoreye muri Darfur mu 2004 bakitwa abajanjawidi, Rapid Support Forces yahise isubira muri Darfur, noneho irakubura, kandi babikora mu buryo bw'ubugome ndengakamere. Ibyo benshi bemeza ko impamvu ari uko bashakaga ko nibamara gufata ubutegetsi bya nyabyo nta nkurikizi bizabagiraho mu myaka iri imbere. Hagati aho ariko ibihugu bikomeye byabaga bicungira hafi ngo birebe uko byakoze ibiganza ku nyungu zo muri Sudani muri izo ntambara zose. Twabonye ko Sudanese Armed Forces zari zahisemo kwimukira ku cyambu cya Sudani ku nyanja y'umutuku. Aha ni mu nzira ihuza Afurika y'Amajyaruguru, ihembe ry'uburasirazuba bwa Afurika ndetse n'uburasirazuba bwo hagati. Icyambu cyo ku nyanja y'umutuku cyatumye ibihugu bikomeye ku isi bifata impande muri Sudani. Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati, United Arab Emirates, bari bamaze imyaka myinshi n'ubundi bashora mu miliyari y'amadolari mu buhinzi bwo muri Sudani hamwe n'ibyambu. Uburusiya nabwo bwari bukeneye Sudani, bwari bukeneye aho bwubaka ibirindiro by'ingabo zabo zo mu mazi ku nyanja y'umutuku. Mu kwa kane mu 2023 amashusho ya satelite yagiye hanze agaragaza uburyo igisirikare cya Misiri cyarasaga bikomeye ibirindiro bya Rapid Support Forces bakoresheje indege za F-16. Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati byari ibihugu bisanzwe bikorana na Sudani byose, ariko byahise bifata impande zitandukanye kuko byashaka kugira akaboko ku nyanja itukura n'ikigobe cya Edeni. Arabia Saudite yagiye ku ruhande rw'igisirikare cya Sudani, Sudanese Armed Forces, naho Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati zifata uruhande rwa Rapid Support Forces, ko n'ubundi ngo Hemeti yari asanzwe aziha abacanshuro bo kuzirwanira intambara zo muri Yemen kuva mu mwaka wa 2018. Ikindi, zahabu yo muri Darfur n'ahandi muri Sudani ni kimwe mu biri kwicisha abaturage b'iki gihugu uyu munsi. Rapid Support Forces ya Hemeti Dagalo ni igenzura ibirombe byinshi byo muri Sudani, cyane cyane Darfur. Zahabu ivuye muri Sudani ijya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati. Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati nazo zikayigeza ku isoko mu buryo butemewe, bigafasha Rapid Support Forces gukomeza kubona amafaranga, imiti, imbunda, drone z'intambara, byose bikanyuzwa mu gihugu cya Chad na Cameroon kugira ngo bigere kuri Rapid Support Forces. Imibare ivuga ko kuva mu 2022 kugeza mu 2025 Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati zinjiza amabuye avuye muri Sudani afite agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 300 z'amadolari buri mwaka avuye kuri Rapid Support Forces. Abarusiya b'abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner nabo barwana ku ruhande rwa Rapid Support Forces muri iyi ntambara. Ibihugu byo muri Afurika nka Kenya, Ethiopia, Misiri, Chad na Cameroon byose bifite impande bihengamiyeho muri aya makimbirane, bikabikora ku nyungu zabyo na basebuja bo mu bihugu bikomeye bihanganiye muri Sudani, harimo Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati. Igihugu cya Iran nacyo ngo cyafashe uruhande maze kijya inyuma y'igisirikare cya Sudani, Sudanese Armed Forces, mu rwego rwo kugira ngo intambara nirangira igihugu cya Iran kizagira ijambo ku byambu byo muri Sudani. Ubu muri Sudani hari kurwanya intambara zikoresha uburyo bugezweho, ziganjemo iza drone. Izi drone ngo ntizituma n'imodoka z'ubufasha bw'ibiribwa n'imiti bitambuka ngo bigere ku baturage muri Darfur. Rapid Support Forces wa mutwe watangijwe na Omar al-Bashir witwa Janjaweed, ndetse zikaba inyeshyamba zari zo gucecekesha bataravugaga rumwe nawe, ubu zikomeje kurikoroza muri Sudani na nyuma ya Bashir, ndetse ngo amakarita menshi muri iyi ntambara afitwe na boss w'izi nyeshyamba Hemeti Dagalo, haba mu mirwano ndetse no muri diplomasi, kuko niwe ugenzura ibirombe bya zahabu ya Sudani. Abaturage bo bakomeje gupfa. Twabibonye ko kuva mu 2022 hamaze gupfa barenga 400. Aba biganjemo abirabura bo muri Darfur. Muri uyu mwaka ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi HCR rivuga ko abagera ku 770 biganjemo abana bashobora gupfa bazize indwara ziterwa n'imirire mibi cyangwa se inzara ubwayo. Ubugugu bwo gukunda ubutegetsi n'ubutunzi biri hagati ya General Abdel Fattah al-Burhan na Mohamed Ahmed Dagalo biri kwishyurwa ikiguzi cy'amaraso y'amamiliyoni y'abasivile biganjemo abirabura bo muri Darfur. Nubwo ari intambara bari kurwana hagati yabo kandi bakazirwana ku nyungu zabo, ariko ni intambara zifitwemo akaboko n'ibihugu bikomeye: Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati, Iran,
Abarusiya ntabwo waburamo n'akaboko k'Abanyamerika. Afurika yacu yaragowe. Reka iki kiganiro kuri Sudani ngisoreza ahangaha. Wagikunze wagisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Njye nitwa Matare, Imana y'u Rwanda ibane namwe. Bye.